Thutha wa kuiga miro yao thi, Onjoria ya maracokire mararurungana kwa ihinda rĩa ithaa rĩmwe, makiuga matigwĩtĩkĩra kuhinyĩrĩrio na oho kuria murugamiriri munene wa park ya Watamu eyeherie wira-inĩ wake. Amekuja na sheria zake mpya ambazo haziridhishi, na wengine wanaweza kuwa watamuogopa au watazungumza kiwoga. Mimi nazungumza kiwazi, sina imani na warden. Na vile sina imani na warden, ninaomba shirika la KWS lichukue jukumu la kumuhamisha haraka iwezekanavyo. Tungependelea kwa wale wote wenye kusikia kilio cha Watamu, kuanzia board of directors ya KWS mpaka chini, waje watembelee, waje waangalie sehemu zilizopawa complimentary, kuanzia Kisite, Mpunguti, Shimoni, Mombasa, Watamu na Malindi. Waje wajione ni Watamu peke yake ndio imenyanyua jina ya shirika kupeleka juu. Kuringana na muikariri giti wa ene tũtarũ tũrĩa tũkuaga park-inĩ ĩno, maiguithanĩirie na rũhonge rwa nyamũ gũkorwo makiamukira gĩcunjĩ kĩnini kuuma o harĩ agendi 10 arĩa makuo nĩ tũtarũ twao, kigina kĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra gũteithĩrĩria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Watamu. Sisi tuomba ofisi kuu ya Director General ifikirie, ama ya shirika KWS ifikirie community ya Watamu kuwa ilikuwa ikifaidika na mfuko wa complementary ambao ulikuwa tumeshikizana kwa kuchukua kwa kila mgeni 10, kwa mgeni 10 tuko mgeni mmoja. Sasa mfuko huu umeziwilika. Mtu huyu amekuwa kama yeye ni guide ambaye kama amekuja kukivunja chama. Na sisi tuna masikitiko makubwa sana, tuna huzuni kubwa sana. Agĩtetera na njira ya thimũ, murugamiriri munene wa park ĩno augĩte anene a ene tũtarũ nĩ maregire kuonania wira wa ũrĩa makoretwo makĩhũthĩra mbeca ici thutha wa gũkorwo akiamukira mateta kuma kũrĩ Onjoria amwe ao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngucanio wa Waduro.